Mundu wa keri uri ungikorwo uwi ni mundu gwitwo Pastor Ben. Ti Pastor Ben we. Okere mwega mwiroreri wa Karavision kana TV ya Kikuyu TV ndage kunyita ugeni o ringi muthenya wa umuthi na o tori urona muthenya wa umuthi twi kundu iria-ini kundu gwetagwo Shena Beach guku Lamu County. Thank you very much. Ni nditagwo DPP kana mutongoria wa thitango cia muingi aka Mr. Star. Ni makajita Uncle Jos. Uncle Jos. DCI wa Kikuyu Star. Yes. No, nitwaje kuingira. By the way, we love you fans. Ni nyumo tumete toke Shena Beach. Wira wanyu mwega ni tumete toke Shena Beach. Murohe ogoci. Ndiramuraite. No na ite tu ikarire by the way. By the way. It is sandy dunes. Eno etagwo sandy dunes. No riu ri. Kaire tuthie na mbere kwanza. Reke twambe tutume ndumiriri ya macaka ya kuri family ya Karwimbo Mukurino ni ndu wa gutigwo ni tata wao na mama wao aria maragikorwo makihuruka muthenya wa Sunday. Ni koguo one moment of silence. A moment of silence. Sawa. Nitwarekia. Very good. Koguo kuri family yothe ya Karwimbo Mukurino kuma guku kwa Kikuyu Star TV mwathani arokuhe umiriria na ngoro cio cigikorwo handu hega cigo handu hega tugangina riria tugagicamania riu ri reke ngwire thabari itu ya gwetha mundu gwitwo Matha no irathi na mbere Matha ni Hinga tondu tumethete muno by the way na riu ri muthenya wa umuthi ri twagikorwo tugika ka video ga kuonania mundu ugwitwo Esther Muthoni Ndirango uri aragikorwo akiruma andu magwitwo mafans a Matha Hinga na arakiuga mundu ugwitwo Matha Hinga ni guka wa Kanairo ndari ara address uhoro ucio na nitukwenda na nikio twauga tweke video ya muthenya wa umuthi ri twende tumere atiriri possibilities ya riri ya aria mangikonio Matha Hinga possibilities coincidence nikio turauga ni uyu ugakuhe reason na twereka murere murei wa Njogo welcome very much into Kenya. Yani ni arachokire murei wa Njogo ni arachokire ni mukinyu Kenya. Karibu sana na muthenya waira marari na event kuria mwena wa Ruiru ni undu wa Ngaro ya Junior ni tugukorwo tukimwira maraugiria atia by the way tondu ni mwe mareretwo mena Nyambua Itagarene ure by the way ni turetera ati mundu gwitwo Karango wa Murani gukorwo akiariria uhoro wa Matha Hinga ni tugikorwo tukiona akirira muno kuria Dubai Tweke tutige kurira rure by the way rure turenda umuthi wa tutirenda kumagia muno turenda turore possibilities cia andu aria mangikorwo nio Matha Hinga mundu wa mbere kana andu aria mangikorwo ni moy Matha Hinga mundu wa mbere ungikorwo uwi Matha Hinga ni umwe ndimwire no uga uga upelelezi wakwa ri ta Kikuyu Star ni maraheire mbia nyingi muno marandu makuria chimbe kuria thiini chimba mundu uria angikorwo akimenya mundu uyu arabia na ritwa ririku arajia na K na tioge ni mundu murei wa Njogo aka Mr. Wonderful Karangu wa Muraya turugo guo niki ni ndu wa riri video ini ri ekire kuria mwena wa Dubai ri ni ugira ati my brother nie ni nguwi ni tukoe wega wetuaga muiki no wetuaga wikirite skati no wikirite Kenya tha na tuwe muno ni wendaga andu magikwa coincidence bro coincidence na akiuga atiriri ati ni akumu expose riu ni aracokire Kenya twetereire amu expose ucio ni mundu wa mbere na ni tureterera macokio ma mundu gwitwo Karango wa Muraya atwire wega mundu wa keri uri ungikorwo uwi ni mundu gwitwo Pastor Ben Ti Pastor Ben we guka wa Kanairo power Kanairo turugo guo niki ni tondu riri he andu akorirwo akiaria na akiuga atiriri atireke marie na matiratumakia koguo ni auga reke marie ona maria ri mundu wa Ngai ni wa Ngai mundu ucio arakonithia atia ni mundu ucio angikorwo ni mundu aragutheca tuyu no uraigwa atiriri ndirathecana na
gitumi kenge turatuma tuge uguo ri mundu ugwitwo Esther Muthoni ri Ndirango ri ni aragikorwo agituhuteria hanini arauga atiriri ati mundu ugwitwo Hinga ri ni guka wako ni Grandpa wa Kanairo iyo ni reason ya kaigana reason ya keri coincidence ya gatatu ni very strong kamwira wingirite ya gatatu ri ni wega tumuririkanie coincidence ya hero kiratiriri warora Esther ri arahutanithia coincidence ya riri mahanika maya marahanika mothe coincidence yake ri yahotekana ni Grandpa wa Kanairo tuthiria gatatu na ya mwisho ri ni mundu ugwitwo Mary Lincoln Njogu gitumi ni giki haya undu wa mbere Martha Hinga ni akorirwo agituonia mbica cia uria arerikana ni Mary Lincoln yani mbica ciake cia githuraithia 45 haria guo kiria tukiona wega nake hithorio na riu ri nake mundu ugwitwo Esther ni aragikorwo akiuga ni Mary na ithu turaihuriria ni Mary nake mundu ugwitwo Mary Lincoln ni ekire ka video akiuga atiriri ati mugoroki ndue ni ekaga atia kuonania nie riu ri ndeuga no akorwo akimumenya ni ndu wa riri tondu video icio ciaumire kwi mundu uria watumirwo no watumirwo ni Mary Lincoln ri which means Mary Lincoln ri ni kuitha arahitha Martha Hinga niguo riri tondu riri no uge atiriri ndatumire mundu fulani mbica ici na mundu ucio ni uyu tungithie kwi mundu ucio ri nake ni agutwira atiriri no ungikorwo wonire mbica icio no gukorwo atiriri mundu uria watumirwo mbica icio ri ni Martha now kuringana na file cia Kikuyu Star DCI na cia DPP kirauga atiriri Mary Lincoln ri hari uri wire no Martha Hinga mundu wa riri o uria DPP the DC the prosecutor auga atiriri mundu uria watumeire mbica ici koro we niwe mwene wa mbica ici uria watumeire ri mbica icio ciumire kurie no cio ni Martha Hinga ciakinyiria atia kwi Martha Hinga kumaanisha atiriri uria watumeire ri ni Martha Hinga na angikorwo uraregana no horo ucio ri tariria andu na reke ngwire no gukorwo no menya andu ni makuaga andu rimu no makorwo atiriri andu othe ni moe Martha Hinga no ni ndu wa gwetha popularity ri makamuhithania niguo matinda makeyandikira maundu mao arafu ri magauka makamaru na ni wega atiriri tugithi na mbere ni wega tondu ni tukiu kwina maundu mangi makiumagira ithu tutinauga mbica icio ciari cia Mary Lincoln tutinauga reke tuige wega ha tutinauga ciari cia Mary Lincoln no kuringana na taarifa iria yarutirwo ni Martha Hinga kwahotekana gukorwo ni ciake Esther ni augire undu tocio akiuga atiriri Mary Lincoln ni acambirio ni Martha Hinga riu na ithu tukauga atiriri koro mbica iria ciari cia Mary Lincoln ri twire Martha Hinga no basi na ona he andu matumire post nyingi cia kumiriria Mary Lincoln na riu undu ora maciari andu ayo othe a gospel ri matirarora mauru na ari korona ni mwakira Mary Lincoln niguo no wagikire uru no ndugagike kaundu ta kau andu mareka ri ni kumwika ati ni kumusupport makiuga ati ni araingirirwo riu ri umuthi tutire na maundu maingi tondu ariri Hinga no Hinga arafu ri ni wega twithiaga na mbere tumahe disclaimer reke tumanengere disclaimer ihana atiriri kuma kwi ofisi ungikona tuhana tukiingainga maitho ti kwamba turi tikureo ti masiki turekira ni sadi diuni na reke ngwire ndirona ona tha ici mbica cingikirwo ingi ndirona riu no twahota gukora niguo tutarona Martha Hinga. Thank you very much mwiroreri wa Kikuyu Star TV okorwo rekete okorwo subscribe ite korwo ugika o namna iyo na no korwo comment hari utwire atiriri ainia ni gututhakira maratuthakira kana kurathie namna gani no twire atiriri urona Martha Hinga tari na by the way andu marauga ati ithue ni ithue Martha Hinga wewe muroge we muroge by the way tukirekereria pia ngerekereria ni wega utwire atiriri kwa aya atatu twatanja ri urona tari u tondu no urona ta angihithurania Martha Hinga tukikinya mwisho ngina muthenya ongere nie ngagitwo DPP Kikuyu Star ngina muthenya ongere we director nani makanjira atiriri barajita Uncle Joss the DCI of Kikuyu Star adios muchachos peace goodbye tuthie tugetha mbere mani reke tutige na mbere mani